Jel treba ovo biti smešno? Džabe ga vređaš, kas možeš smo da mu p***ac. Moks, aj ne i prekini sa YouTube-om zato što si s***anje. Ti nekom kažeš debeli majmune. Ti ojicku materino, Neymar is the best. Ti pojma nemaš o Neymaru. Ti ja sve tvoje. Neymar je jedan od najboljih igrača na svetu. Dosta editiraš, prestani sa ovim, ti nisi bolji od njega. Prestani nubu. Pičko najveća, Neymar je najbolji igrač celog sveta. Ti ćeš reći šta on da radi i šta ne treba, retarde najveći. Koliko glup video. Klupi Gretenu, sprdaz sa Neymarom, a di si ti na nuli smrade glupi. I Neymar nije ko kad ode kod doktora, lad kriči ko to si sebe snimio pa objavio na YouTube-u, rezarde. Mox Rider, glup si, glup, on ne simulira. Jesi glup, Mox. To ako on simulira, to je njegova stvar. Šta te briga za to? Glup si, crkni, pravi na Ronaldo koji je gori. Glupane, kako to možeš reći o Neymaru? Ti si a i glup i tupan. Glupi su i ti igrači i s njima ti majmune. Jedan glup. On je bolji od tebe, debilče. Pederi si, Mokse. Kako smeš da vređaš Neymara, pederu jedan? Glupane jedan, debeli. Ne bi da zna ko si, nebitan si i neoj srat o njemu. Tis mu govorit, zarađuješ tu 2 kune od JT, a ovaj milione godišnje. I ti si krme, a tebe krme jaše.